છે. Hare Krishna. We are learning Gayatri Ramayanam. We have completed 17 verse and also learned 18th verse in the prose mode. So today we will directly start from there in the tune. Mataji, this we completed. Sorry, huh? So we just take directly the tune. The 18th verse is in Prushtubh Chandas. So accordingly, we will learn in this tune. All of you repeat after me. Yo Vajrapata Shani Sannipatan. Yo Vajrapata Yo Vajrapata Shani Sannipatan. Yo Vajrapata Na Chukshubhenapi Chachala Raja. Na Chukshubhenapi Chachala Raja. Na Chukshubhenapi Chachala Raja. Na Chukshubhenapi Chachala Raja. स रामबाणाभिहतो वृषार्तः. स रामबाणाभिहतो वृषार्तः. चचाल चापं च मुमोच वीरः. Chachala चापं च मुमोच वीरः. Two parts together. Yo Vajrapata Shani Sannipatan. Na Chukshubhenapi Chachala Raja. Yo Vajrapata Shani Yo Vajrapata Shani Sannipatan. Na Chukshubhenapi Chachala Raja. Yo Vajrapata स रामबाणाभिहतो वृषार्तः. चचाल चापं च मुमोच वीरः. Entire shloka. Yo Vajrapata Shani Sannipatan. Na Chukshubhenapi Chachala Raja. स रामबाणाभिहतो वृषार्तः. चचाल चापं च मुमोच वीरः. Yo Vajrapata Sannipatan. Na Chukshubhenapi Chachala Raja. One more time. Yo Vajrapata Shani Sannipatan. Na Chukshubhenapi Chachala Raja. स रामबाणाभिहतो वृषार्तः. चचाल चापं च मुमोच वीरः. Yo Vajrapata Sannipatan. Na Chukshubhenapi Chachala Raja. Saramabhyato Vൃषार्तः. Chachala Mumocha Viraha. Hare Krishna, verse number 19.
We'll learn word break first. Yasya Yasya Vikramam Vikramam Asadya Asadhya Rakshasaha Rakshasaha Nidhanam Nidhanam Gataha Gataha Tam Manye Tam Manye Raghavam Raghavam Veeram Veeram Narayanam Narayanam Anamayam. Anamayam. Translation: I consider the valorous Rama, who has the prominence and the vanquisher of the demons, as the supreme Lord Narayana. Let us learn the shloka in the prose mode now. Yasya Vikramam Asadya Yasya Yasya Vikramam Vikramam Asadhya Asadhya Rakshasa Nidhanam Gataha Rakshasa Nidanam Gataha Gadaha Tammanye Raghavam Veeram Tammanye Raghavam Raghavam Veeram Veeram Narayanam Anamayam. Narayanam Narayanam Anamayam Yasya Vikramam Asadya Rakshasa Nidanam Gataha. Yasya Vikramam Vikramam Asadhya Asadhya Rakshasa Nidanam Gadaha Tammanye Raghavam Veeram Narayanam Anamayam. Tammanye Raghavam Raghavam Veeram Veeram Narayanam Anamayam Entire shloka. Yasya Vikramam Asadya Rakshasa Nidhanam Gataha Tammanye Raghavam Veeram Narayanam Anamayam. Yasya Vikramam Vikramam Asadhya Nidanam Gataha Nidanam Tammanye Raghavam Gadaha Raghavam Narayanam Anamayam Let us learn in the tune. Yasya Vikramam Asadya Yasya Vikramam Yasya Vikramam Asadya Yasya Vikramam Rakshasa Nidanam Gataha Rakshasa Nidhanam Gataha Rakshasa Nidanam Gataha Rakshasa Nidhanam Gataha Tammanye Raghavam Veeram Tammanye Raghavam Raghavam Veeram Veeram Tammanye Raghavam Veeram Tammanye Raghavam Raghavam Veeram Veeram Narayanam Anamayam Narayanam Narayanam Namayam Narayanam Anamayam Narayanam Narayanam Yasya Vikramam Asadya Rakshasa Nidanam Gataha Yasya Yasya Vikramam Vikramamasadya Rakshasa Rakshasa Nidhanam Yasya Vikramam Asadya Rakshasa Nidanam Gataha Yasya Yasya Vikramam Vikramamasadya Rakshasa Rakshasa Nidhanam Nidanam Tammanye Raghavam Veeram Narayanam Anamayam Tammanye Tammanye Raghavam Raghavam Veeram Narayanam Narayanam Anamayam Anamayam Tammanye Raghavam Veeram
नारायणम् अनामयम् तं तं मन्ये मन्ये राघवं राघवं नारायणमनामयम् नारायणमनामयम् Entire shloka. Yasya vikramam asadya rakshasa nidhanam gataha tam manye raghavam veeram narayanam anamayam. यस्य यस्य विक्रममासाद्य विक्रममासाद्य राक्षसानिधनं राक्षसानिधनं गतः गता मन्ये तन्मन्ये राघवं राघवं वीरं वीरं नारायणं नारायणमनामयम् Yasya vikramam asadya rakshasa nidhanam gataha tam manye raghavam veeram narayanam anamayam. यस्य यस्य विक्रममासाद्य विक्रममासाद्य राक्षसानिधनं राक्षसानिधनं गता मन्ये राघवं मन्ये राघवं वीरं वीरं नारायणमनामयम् नारायणमनामयम् Verse number 20. This we will learn first breaking the words. It is telling about the power of Gandharva weapon. She has also added a title what this shloka refers. Beautifully, we will see word by word. Na te नास्ते dad rishire तद्शिरे ramam रामं dahantam दहन्तं ari. हरि 1 minute. It is not Ari, it is Api in my book. So we'll learn Api. Later on, we will check what it is. Api अपि Vahinim वाहिनीं Mohitaha मोहिताः Parama परमा Astrena अस्त्रेण Gandharvena गान्धर्वेण Mahatmana. महात्मना Translation: the demons, those who were not able to witness Rama, who was battling against his enemies, they lost their conscience by the hit of the arrow called Gandharva, shot by Rama. Let us learn the shloka dividing into 4 parts. Nate dadrishire Ramam नते ददृशिरे रामं Nate dadrishire Ramam नते ददृशिरे रामं Dahantam api vahinim. दहन्तं अभिवाहिनीं Dahantam api vahinim. दहन्तम् अभिवाहिनीं Mohita paramasтрena. मोहिता परमास्त्रेण Mohita paramasтрena. परमास्त्रेण Gandharvena mahatmana. गान्धर्वेण महात्मना Gandharvena mahatmana. गान्धर्वेण महात्मना Now let us join two parts. Nate dadrushire Ramam dahantam api vahinim. नते ददृशिरे रामं दहन्तम् अभिवाहिनीं Nate dadrushire Ramam dahantam api vahinim. नते ददृशिरे रामं अभिवाहिनीं अपि वाहिनीं Mohita paramasтрena Gandharvena mahatmana.
मोहिता परमास्त्रेण गान्धर्वेण महात्मना मोहिता परमास्त्रेण गान्धर्वेण महात्मना मोहिता परमास्त्रेण गन्धर्वेण महात्मना It is Gandharvena, not Gandharvena. Okay. गान्धर्वेण महात्मना. Yes. Now entire shloka. Nate dadrishire ramam dahantam apivahini mohita paramastrena gandharvena mahatmana. नते ददृशिरे रामं दहन्तम् अभिवाहिनी मोहिता परमास्त्रेण गान्धर्वेण महात्मना. One more time. Nate dadrishire ramam dahantam api vahinim mohita paramastrena gandharvena mahatmana. नते ददृशिरे दहन्तम् अभिवाहिनीं मोहिता परमास्त्रेण गान्धर्वेण महात्मना. Let us learn in the tune. Nate dadrishire ramam नते ददृशिरे रामं Nate dadrishire ramam नते ददृशिरे रामं dahantam api vahinim दहन्तम् अभिवाहिनी dahantam api vahinim दहन्तम् अभिवाहिनीं mohita paramastrena मोहिता परमास्त्रेण mohita paramastrena gandharvena mahatmana gandharvena mahatmana. Two parts. Nate dadrishire ramam dahantam api vahinim नते ददृशिरे रामं Nate dadrishire ramam dahantam api vahinim नते ददृशिरे रामं दहन्तम् अभिवाहिनी mohita paramastrena gandharvena mahatmana मोहिता परमास्त्रेण mohita paramastrena gandharvena mahatmana मोहिता गान्धर्वेण महात्मना. Entire shloka. Nate dadrishire ramam dahantam api vahinim mohita paramastrena gandharvena mahatmana नते ददृशिरे रामं दहन्तम् दहन्तम् अभिवाहिनीं मोहिता परमास्त्रेण गान्धर्वेण महात्मना. Nate dadrishire ramam dahantam api vahinim mohita paramastrena gandharvena mahatmana नते ददृशिरे रामं दहन्तम् अभिवाहिनीं मोहिता परमास्त्रेण गान्धर्वेण महात्मना. Verse 21.
प्रणम्य प्रणम्य देवताभ्यः देवताभ्यः च ब्राह्मणेभ्यः च ब्राह्मणेभ्यः मैथिली मैथिली बद्धाञ्जलिपुता बद्धाञ्जलिपुता I made a mistake. It is not puta, it is puta. Bද්ධाञ्जलिपुटा च इदं च इदम् उवाच अग्नि समीपतः. समीपतः Translation: Maithili or Sita offered her salutations to Lord Brahma and deities with folded hands. She approached the Lord Agni and pronounced. Let us learn the shloka. Pranamya devatabhyascha brahmanebhyascha maithili बद्धाञ्जलिपुटा चेदं उवाचाग्नि समीपतः. It is not it is pataha. Here it is pataha. Samipataha. अभी दो पार्ट. प्रणम्य देवताभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली. प्रणम्य देवताभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली बद्धाञ्जलिपुटा चेदम् उवाचाग्नि समीपतः. बद्धाञ्जलिपुटा वाचाग्नि समीपतः. Yes. Entire shloka. Pranamya devatabhyascha brahmanebhyascha maithili baddhanjaliputa chedam uvachagni samipataha. प्रणम्य देवताभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली Let us learn the shloka in the tune. Pranamya devatabhyascha प्रणम्य देवताभ्यश्च प्रणम्य देवताभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली बद्धाञ्जलिपुटा चेदम् बद्धाञ्जलिपुटा चेदम् उवाचाग्नि समीपतः उवाचाग्नि समीपतः two part together. प्रणम्य देवताभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली प्रणम्ये देवताभ्यश्च मैथिली प्रणम्य देवताभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली
प्रणम्य प्रणम्य देवताभ्यश्च देवताभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यः मैथिली बद्धाञ्जलिपुटा चेदम् उवाचाग्निसमीपतः बद्धाञ्जलिपुटा चेदम् वाचाग्नि समीपतः बद्धाञ्जलिपुटा चेदम् उवाचाग्निसमीपतः बद्धाञ्जलिपुटा चेतम् वाचाग्नि समीपतः Entire shloka. Pranamya devataभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली बद्धाञ्जलिपुटा चेदम् उवाचाग्निसमीपतः प्रणम्य देवताभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली बद्धाञ्जलिपुटा चेतम् वाचाग्नि समीपतः प्रणम्य देवताभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली बद्धाञ्जलिपुटा चेदम् उवाचाग्निसमीपतः प्रणम्य देवताभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली बद्धाञ्जलिपुटा चेतम् वाचाग्नि समीपतः Next shloka is from Uttarakand, verse number 22. All of you repeat after me. Chalanat चलनात् Parvatasya पर्वतस्य Eva एव Ganaha गणाः Devaha Cha देवाः Kampitaha कम्पिताः Chachala चचाल Parvati पार्वती Cha Api अपि Tada तदा Alishta आलिष्टा Maheshwaram. महेश्वरम् Let us see the translation. The king of mountain quivered. Ganas of Lord Shiva trembled in fear, and goddess Parvati, in an extreme fright, rushed to Lord Maheshwara and embraced him. Let us learn the shloka. Chalanat parvatasyaiva चलनात् पर्वतस्यैव gana devascha kampitaha गणा देवाश्च कंपिताः chachala parvati chapi चचाल पार्वती चापि tadalishta maheshwaram. तदालिष्टा महेश्वरम् टू पार्ट बोलेंगे. चलनात् पर्वतस्यैव गणा देवाश्च कंपिताः. चलनात् पर्वतस्य एव गणादेवश्च कंपिताः चचाल पार्वती चापि तदालिष्टा महेश्वरम्. चचाल पार्वती देवश्च कंपिताः. Mataji, you are telling some other line while I am telling some other line. Full shloka. Chalanat parvatasyaiva gana devascha kampitaah chachala parvati chapi tadalishta maheshwaram.
चचाल पर्वते चलनात् पर्वतीचैव गणादेवश्च पार्वती चापि तदालिष्टा महेश्वरम्. Let us learn in the tune. Chalanat parvatasyaiva Chalanat parvatasyaiva Ganadevascha kampitaah Ganadevascha kampitaah Chachala parvati chapi Chachala parvati chapi Tadalishta maheshwaram Tadalishta maheshwaram Line by line. Chalanat parvatasyaiva ganadevascha kampitaah Chalanat parvatasyaiva ganadevascha kampitaah Chachala parvati chapi tadalishta maheshwaram Chachala parvati chapi tadalishta maheshwaram Pura shlok. Chalanat parvatasyaiva ganadevascha kampitaah Chachala parvati chapi tadalishta maheshwaram Chalanat parvatasyaiva ganadevascha kampitaah Chachala parvati chapi tadalishta maheshwaram आज सीखा हुआ श्लोक एक बार मेरे से पारायण होगा तो आप ध्यान से सुनना 18 to 22 all of you listen carefully verse number 18 Yo vajrapata shani sannipatan na chukshubhenapi chachala raja sarama bana bihato brushartaha chachala chapam cha mumocha viraha verse 19 Yasya vikramam asadya rakshasa nidanam gataah tammanye raghavam viram narayanam anamayam verse 20 Nate dadrishire ramam dahantam api vahini mohita paramastrena Gandharvena Mahatmana verse 21
प्रणम्य देवताभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली बद्धाञ्जलिपुटा चेदम् उवाचाग्निसमीपतः. Verse 22. चलनात् पर्वतस्यैव गणादेवाश्च कम्पिताः चचाल पार्वती चापि तदालिष्टा महेश्वरम्. All of you repeat after me. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Rama Hare Rama Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama Hare